tariki enye Kamena umwaka wa 2003 u Rwanda rwabonye itegeko nshinga rishya rugenderaho kuri iki gihe. Itegeko nshinga ryo mu 2003 rifatwa nk'iryaremye u Rwanda rushya. Ububasha n'imbaraga itegeko nshinga rigira ndiyo rigiye gutuma dusubira inyuma tukareba ubundi itegeko nshinga ni iki. Mu mateka y'u Rwanda se u Rwanda rumaze kugira amategeko nshinga angahe? Aha twatangira twibaza ikibazo kigira kiti itegeko nshinga ni iki. Itegeko nshinga ni itegeko ry'igihugu risumba ayandi kandi andi yose ashamikiyeho. Itegeko nshinga rimaze iki? Itegeko nshinga ryerekana imiterere y'ubutegetsi, uko abantu babujyaho, uko bukora n'uko babuvaho. Itegeko nshinga risobanura kandi inshingano n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Itegeko nshinga rihuriraho na demokarasi. Bizwi ko demokarasi ari ubutegetsi bw'abaturage buturuka ku baturage kandi bukorera abaturage. Itegeko nshinga niryo rigena uburyo abaturage bashyiraho abayobozi hamwe n'inzego z'ubutegetsi, rinerekana kandi uburyo abayobozi bakoresha ubutegetsi ku nyungu z'abaturage. Amategeko nshinga u Rwanda rwagize kugeza ubu arangwa no kuba yaragiye ajyaho hakurikijwe ibyifuzo by'abari ku butegetsi, agenda agaragaza umurongo wa politike igihugu kiyobowemo. Itegeko nshinga rya mbere u Rwanda rwagize ni ryo kuwa 24 Ugushyingo 1962 ryavuguruwe mu mwaka wa 1963 no mu 1973 hagamijwe kongerera Perezida wa Repubulika igihe cy'ubuyobozi. Itegeko nshinga ryarikurikiye ni ryo kuwa 20 Ukuboza 1978 ryaje gusimburwa n'iryo kuwa 10 Kamena 1991 ari naryo ryaje kuzuzwa n'amasezerano y'amahoro ya Arusha, itangazo rya FPR kimwe n'amasezerano hagati y'imitwe ya politike yerekeye ishyirwaho ry'inzego z'ubutegetsi bw'igihugu. Hagati y'umwaka wa 1994 n'umwaka wa 2003 u Rwanda rwayobowe hakurikijwe ibikubiye mu itegeko shingiro. Itegeko nshinga ryo kuwa 4 Kamena 2003 hagamijwe kugaragaza inzira zatuma umuryango nyarwanda usubirana kandi zizitira burundu ibitekerezo bihembera amacakubiri. Muri aka kanya katurebere hamwe ayo mategeko nshinga ku ngingo enye arizo irangashingiro, ibitekerezo by'ingenzi bigaragaramo, uruhare rw'abaturage bagize mu gutanga ibitekerezo no kuyatora, n'inkurikizi zaba zarayakomotseho cyangwa ziyashingiyeho. Itegeko nshinga rya mbere ryo kuwa 28 Mutarama 1961. Ikigaragara cya mbere nuko ryanditswe mbere y'ubwigenge bw'u Rwanda. Ryanditswe n'abari abakuru ba Parimehutu bari bagamije gufata ubutegetsi ku ngufu babwaka umwami. Ryashyizweho n'abagize inama ishinga amategeko, abagize guverinoma, abayobozi b'amakomine n'abajyanama batowe n'abaturage. Mu by'ukuri iryo tegeko ryari rikwiye kwitwa itegeko nshinga kuko u Rwanda rwari rukiri mu maboko y'abakoloni rukoresha itegeko nshinga ryabo. Ikindi kandi kigaragara nuko ryanditswe hagamijwe guhirika ubutegetsi bwa cyami n'umwami Kigeli V. Ibitekerezo by'ingenzi bigaragaramo hariho ishyirwaho rya repubulika iyobowe na perezida, kwemera kuba munsi y'ubutegetsi bw'abakoloni bariho icyo gihe mu Rwanda, kwemera itandukana ry'inzego z'ubutegetsi. Nta ruhare abaturage barigizemo. Itegeko nshinga rya kabiri. Itegeko nshinga ryo kuwa 24 Ugushyingo 1962. Iri tegeko ryagiyeho hariho leta. Ryashingiye ku bintu bibiri by'ingenzi: ubwigenge bwo ku ya mbere Nyakanga 1962 na referendum yo kuwa 25 Nzeri 1961. Ryashimangiye icyemezo cyo gukuraho ubwami. Ibitekerezo by'ingenzi bigaragaramo byashimangiye ubutegetsi bwa repubulika, ryashyiragaho ibirango by'igihugu, ibendera, indirimbo yubahiriza igihugu n'ikirangantego, ryashyizeho amahame y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ryemeye imikoranire n'imitandukanyire y'inzego nkuru z'ubuyobozi bw'igihugu. Nta uruhare rw'abaturage rugaragara. Inkurikizi byagize habayeho kwikubira ubutegetsi kwa MDR Parimehutu, kuzimangatana kw'andi mashyaka. Itegeko nshinga rya gatatu. Itegeko nshinga ryo kuwa 20 Ukuboza 1978. Iri tegeko nshinga ryashingiye ku cyiswe revolution yo mu 1959, ku bwigenge bwo mu 1962 no ku itangazo ryo kuwa 5 Nyakanga 1973 ryo gufata ubutegetsi ku ngufu. Aha ni igihe Habyarimana yahirikaga ku butegetsi Perezida Gerigori Kayibanda. Icyari kigamijwe cyari uguhuza ibyariho n'amahame y'ishyaka MRND
akinjizwa mu itegeko nshinga, bityo MRND ikaba urwego rukuru ruyobora politike y'igihugu. Ibitekerezo by'ingenzi bigaragaramo ibirango by'igihugu, itandukana ry'inzego z'ubutegetsi, amahame y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, abanyarwanda bose bagomba kuba muri MRND ndetse n'ibikorwa byose bya politike ariho bikorerwa, ishyirwaho ry'inama y'igihugu iharanira amajyambere CND, Conseil National de Développement, ikaba yari ifite ububasha nshinga amategeko, niyo yafatwaga nk'inteko ishinga amategeko. Muri iri tegeko nshinga ikindi cy'ingenzi cyagaragayemo havanyweho urukiko rw'ikirenga. Ntabwo uruhare rw'abaturage rugaragara mu kuritegura, ariko ryanyuze muri referendum, ni ukuvuga amatora ya kamarampaka yo kuwa 17 Ukuboza 1978. Inkurikizi irondakoko n'irondakarere ryaribakajwe, ubuyobozi na politike byahuriraga mu maboko y'umuntu umwe ku nzego zose. Abari mu nama y'igihugu iharanira amajyambere CND bamamazaga amatwara y'ishyaka MRND. Itegeko nshinga rya kane, itegeko nshinga ryo kuwa 10 Kamena 1991 ryashingiye ku cyiswe revolution yo mu 1959, referendum yo kuwa 25 Nzeri 1961, ubwigenge bwo ku itariki ya mbere Nyakanga 1962, revolution yiswe mvugururamuco yo mu 1973. Icyitonderwa, iryo tegeko yashimangiye amahame y'amategeko nshinga yo mu 1962 n'iryo mu 1978. Ryagiyeho kandi mu gihe cy'intambara yo kwibohora yatangijwe na FPR ku itariki ya mbere Ukwakira 1990. Ryahuriranye n'uburakari bw'abari barambiwe ubutegetsi bwa MRND. Ryahuriranye kandi n'inkubiri y'amashyaka menshi yari mu bihugu byinshi bya Afurika. Ibitekerezo by'ingenzi bigaragaramo itandukana ry'inzego z'ubutegetsi, amahame y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ikindi cyabaye nk'ahari gishya, kwemera amashyaka menshi. Mu gutegura itegeko nshinga hashyizweho komisiyo yahawe inshingano yo kuritegura ishingiye ku bitekerezo by'abaturage. Nta wahamya ko ibitekerezo by'abaturage byatanzwe mu bwisanzure kubera umutekano muke wari mu gihugu. Ibitekerezo byinshi bishobora kuba ari iby'abari bagize komisiyo. Inkurikizi yabyo, amashyaka atavuga rumwe na MRND yaravutse kandi arakora. Kubera intambara, iri tegeko ntiryashubije ibibazo byose, maze biba ngombwa ko yuzuzwa n'amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda na FPR Inkotanyi, hagamijwe gushakira igihugu amahoro no gushyiraho inzego z'ubutegetsi zihuriweho n'impande zombi. Nyuma y'iri tegeko nshinga ryo kuwa 10 Kamena 1991, u Rwanda rwinjiye mu bihe bidasanzwe birimo intambara ndetse biza no kugera kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Aha rero mu gushaka umuti hagiyeho amasezerano y'amahoro yarusha yo kuwa 4 Kanama 1993, asa n'ayasimbuye itegeko nshinga ryo kuya 10 Kamena 1991. Amasezerano y'amahoro yarusha yanditswe hagamijwe guhagarika intambara hagati ya FPR Inkotanyi na guverinoma y'u Rwanda no gukemura ibibazo byatumye iba. Ibitekerezo by'ingenzi byagaragaraga muri ayo masezerano: gushyiraho igihugu kigendera ku mategeko, état de droit, rule of law, asobanura ibyerekeye ubumwe bw'abanyarwanda, demokarasi, amashyaka menshi, cyo bita mu ndimi z'amahanga pluralisme politique, n'ingingo y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Aya masezerano kandi yavugaga no kwigabana ry'ubutegetsi, ibyerekeye inzego nkuru z'igihugu, perezida wa repubulika, guverinoma yaguye, inteko ishinga amategeko y'inzibacyuho n'inzego z'ubucamanza. Hari kandi amasezerano arebana no gucyura impunzi, kuzituza no gutuza abavanywe mu byabo n'intambara, amasezerano arebana no kuvanga ingabo z'impande zombi, amasezerano ku bibazo binyuranye, kuvana ubwoko mu ndangamuntu, kwemeza ko amasezerano mpuzamahanga arebana n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu yinjizwa mu mategeko y'igihugu. Amasezerano y'amahoro yarusha yakozwe na FPR Inkotanyi, guverinoma y'u Rwanda n'imitwe ya politike yakoreraga mu gihugu harimo na MRND yategekaga. Nta muturage wayagizemo uruhare, ahubwo yateguriwe hanze y'igihugu kandi ategurwa mu gihe cy'intambara, ahagarikiwe n'ibindi bihugu n'imiryango mpuzamahanga. Aya masezerano y'amahoro yarusha ntiyakurikijwe kubera amananiza ya Perezida Habyarimana n'ishyaka MRND. Itegeko shingiro hagati y'umwaka w'1994 kugera mu 2003, mbere y'uko itegeko nshinga u Rwanda rugenderaho muri iki gihe ritorwa, u Rwanda rwari mu bihe by'inzibacyuho, aho rwayoborwaga hifashishijwe itegeko shingiro. Yari rigizwe n'itegeko nshinga ryo mu 1991, amasezerano y'amahoro yarusha mu bice byayo byose, itangazo rya FPR Inkotanyi ryo kuwa 17 Nyakanga 1994, n'amasezerano hagati y'imitwe ya politike yo kuwa 24 Ugushyingo
1994. Mu buryo bw'amategeko izo nyandiko zose ntabwo zanganyaga agaciro. Ari biteganyijwe ko igihe itegeko nshinga ryo mu 1991 rinyuranyije n'amasezerano ya Arusha hakurikizwa amasezerano ya Arusha. Igihe amasezerano ya Arusha anyuranije n'itangazo rya FPR Inkotanyi hakurikizwa itangazo rya FPR Inkotanyi. Naho igihe itangazo rya FPR Inkotanyi rinyuranyije n'amasezerano hagati y'imitwe ya politike hakurikizwa amasezerano y'imitwe ya politike. Itegeko nshinga rya gatanu ryo kuwa 4 Kamena 2003 nyuma haje gutegurwa itegeko nshinga rishya hagamijwe gukemura burundu ibibazo u Rwanda rwari ruhuye nabyo, bugaragaza inzira zatuma umuryango nyarwanda usubirana kandi zizitira burundu ibitekerezo bihembera amacakubiri no kurema icyerekezo gishya cy'igihugu. Muri urwo rwego haje gushyirwaho komisiyo ishinzwe gutegura itegeko nshinga. Iyo komisiyo yari igizwe n'abantu batowe n'inteko ishinga amategeko bahawe kwegeranya ibitekerezo bijya mu itegeko nshinga, aribo twavuga ko aribo bacurabwenge b'itegeko nshinga u Rwanda rugenderaho muri iki gihe. Komisiyo yari igizwe n'abantu 12 aribo Rutaremara Tito, perezida wa komisiyo; Mukezamfura Alfred, vice perezida wa komisiyo; Mutsinzi Jean, wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'iyo komisiyo; Hamid Omar, Kabare Jacques, Kanakuze Judith, Muhirwa Jean Baptiste, Mukamulisa Marie Thérèse, Mukantaganzwa Domitille, Zabimana Emmanuel, Zindukiyimana Augustin na Twagirumukiza Emmanuel. Ngabo abafatwa nk'abacuzi b'itegeko nshinga u Rwanda rugenderaho muri iki gihe. Iri tegeko nshinga rikaba ryaratowe n'abaturage mu matora yabaye tariki 26 z'ukwezi kwa gatanu mu 2003. Abanyarwanda baritora ku majwi 93% ya yego. Risohoka mu igazeti ya leta ku itariki 4 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2003, aribwo yahise ritangira gukurikizwa. Iri tegeko nshinga ryo kuwa 4 Kamena 2003 ryagaragaje umwihariko wo kugaragaramo amahame remezo 6 u Rwanda n'abanyarwanda biyemeje kugenderaho, ariyo: irya mbere, kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside n'ibyo igaragaramo byose; irya kabiri, kurandurana n'imizi amacakubiri ashingiye ku bwoko, akarere n'ibindi, no gushyira imbere ubumwe bw'abanyarwanda; irya gatatu, gusaranganya ubutegetsi nta bwikanyiza; irya kane, kubaka leta igendera ku mategeko n'ubutegetsi bwa demokarasi ishingiye ku bitekerezo bya politike binyuranye, uburinganire bw'abanyarwanda bose n'ubw'abagore n'abagabo, ibyo bigashimangirwa n'uko abagore bagira nibura 30% by'imyanya mu nzego zifatirwamo ibyemezo; irya gatanu, kubaka leta iharanira imibereho myiza y'abaturage no gushyiraho uburyo bukwiye kugira ngo bagire amahirwe angana mu mibereho yabo; irya gatandatu, gushaka buri gihe umuti w'ibibazo mu nzira y'ibiganiro n'ubwumvikane busesuye. Kuri ubu iri tegeko nshinga rimaze kuvugururwa inshuro irenze imwe, iyo mu 2015 aho ryavuguruwe hagendewe ku cyifuzo cy'abaturage bifuzaga ko umukuru w'igihugu yakongererwa manda bitandukanye n'uko byagenwaga n'itegeko nshinga. Mu ivugurura ryo mu 2023 ryakozwe hagamijwe guhuza manda y'abadepite na manda y'umukuru w'igihugu. Nk'uko byumvikana ndetse nk'uko abanyarwanda benshi babigaragaje baha igisobanuro itegeko nshinga, bakavuga ko itegeko nshinga ari nyababyeyi kuko ari ibyara byose, niyo ibyara politike, niyo ibyara andi mategeko.